Buncha arzon bo'lmasa Taxatashda uy-joylar 78 metr kvadrat 320 million kesimli izinde krediti yo'q. Remontlangan, marhamat, yaqinda remontdan chiqqan, nega hozir to'g'ri o'shib qolgan ekan, buni salib, buni qachon janat deb o'tirishga da vaqt yo'q. 4-etaj avtokassining qasi bo'ladi. Bu birinchi bo'lmasi. Uyda qoldiriladigan hech zat yo'q, remontda turibdi. Toza uy, ko'chib olayın, yamasa boshqa mashg'alolar bo'lmaydi. Mineki bu avtokassa Taxatashchilar bo'lsa, marhamat, layklar javobini kutib qolamiz. 78 metr kvadrat, o'rtacha hisobda 4 millionlar shamasida kelyapti. Remontlangan joy, bokovoy emas, ya'ni chetki padiz emas. Bu ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Nega? Ajoyib to'belari oppoq, remontdan keyin 1 minutda adam jasamagan uy. Hajatxona bo'lak, nega? Vannasi bo'lak. Bu juda yaxshi. Bu balalar yotoqxonasi bo'ladi. Shunday uyning oldingi tarafini ko'rsatamiz. Zor. 4 milyonlar şamasında 3 kanalı taza domdan jayalı, bu jaman zat emas. Bu asxanası. Uyдің birden bir kemçiligi, жалғыз kemçiligi mına jerde kafel tushib qolgan ekan. Xo'p, onu uya aytpashaq mine. Xo'p, bastırıp beremiz. Kafeli sınıp ketken шығар, жоқ шығар деп. Uy двухконтурный котел смарт системада қыздырылады. Мирано брендінен двухконтурный котел. Сондай. 40 келі де жаман емес, сондай. Кемшілік міне, мұны тұтқасы жоқ екен қапының. Хоп, бір штук кемшілігі бар. Үй қап-таза, артықша иіс, артықша энергия, негативлері жоқ. Тазадан салынған үйлердің бірі. 320 миллион келсеміз қайтамыз, ізінде кредиті жоқ. 91 коды менен 390-24-64 номеріне байланысу арқалы осы квартираны сатып алу имканиятын көріп шығасыз. Бізді бақылап баруда давам етің. Taxataштан да, Нөкс районынан да, Қожеледен де, керек болса басқа районлардан да көрсетіп қалуымыз мүмкін. Сіздің районыңыздан видео шығуын күтің. Кейінгі посттарда көріскенше сау саламат болыңыздар.